Kopogore gi mano, hatiere weche matimore kaunti ma Uasin Gishu. Ja ohala kendo ja siasa Zedekaya Bundo Tich Kiprop, mong'ere ahinya kaka Buzeki, owuok ayanga kendo riwore kod duond bura mar UDA. Buzeki moselaro komb gavana ma Uasin Gishu diriyo kendo rem. En achiel kuom jogo mosebedo ka kwedo ahinya tend William Ruto kod sirikand Kenya Kwanza kuom kinde malach. Riwruok mar Buzeki gi duond bura mar UDA wachore ni en achiel kuom yore mag timo ikruok ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Na amani. Sasa Mungu tunajua wakati ng'ombe moja imepotea. Ni kauli ambaye tumeifikiria kwa muda na tukasema ya kwamba imefika wakati ili mimi haswa, labda sio wengine wenyu sana, mimi haswa nikiwa Buzeki niweze kujumuika na Kenya ambaye imeonesha ya kwamba imedhibiti msingi ya maendeleo ya kudumu na ambaye inakuja kubadilisha na kuboresha maisha ya Wakenya wote. We don't want to be fence sitters. Tunataka tukuje hapa mahali mageuzi ya uchumi ya Kenya inafanyika. Karibu sana Buzeki. Mimi nakutakia heri na azma yako itakuwa ni azma yetu pia kama UDA. Pale kutawezekana tutashirikiana na sisi tutahakikisha kama vile tunafanya katika maeneo yote ya Kenya. Pale kutakuwa na upinzani, tutahakikisha kutakuwa na nomination free and fair.